Aleykum warahmatullahi wabarakatuh ka Jama TV ɗo Mamadou Dawda kadi arti ka Jama TV ɗo ka hande mercredi le 13 décembre 2023 salmingol ɗon fof lando si tawi ni hiɗon e jammo kala ka hikkitori yo Allah fawden e makko jam mo kala ka hikkitori ara en salmini ɓe ka Jama TV ɗo fof en salmini technicien ɓe meɗe wontirɓe ga ɓen fof haray fof hino salmina hino jarna ka Jama TV ɗo haray meɗe yaafini battane retardement on hiɗon andi tagaɗo jeeya hoore mum toujours ko Allahu lanɗo woni ko newnata piiji ɗin haray on salminama on jarnama en salmini ɗo Misse Alpha Umaru oɗo ko Angola woni ko hikkitori haray himo salmina meɗe lando si tawini ko jamtu woniri ka Alpha Umaru hikkitori toon saabu oɗo kadi ko intrésiɗo e tindi e taali on ɗon e Angola haray en salminimo kanko Diallo Alpha Umaru en salmini wonɓe e darde ka Jama TV ɗo ɓen fof hiɗe lando si tawini ko jamtum woniri mo kala ka hikkitori toon en salmini ɗo kaw Muttaru Sy jeeyaɓe e o sous-préfecture Linsan district Kolia haray koye Kolia woni ko ɓe jeeya kamɓe kaw Muttaru Sy hiɗen salmina ɓe lando si tawini ko jamtu won toon salminen kaw Mouhamadou Saliou ka jimbalaɓe wontiran ɓen ɗon e Kolia hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri toon golleji maɓɓe ɗin si tawi hino yahude arten ka Jalunka Dugu hara en salmini ɓe ka Jalunka Dugu ɗum ko Misse Youssoufa Konde e Misse Lamina Camara hara en salmini Lamina Camara hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkitor toon salminen Koto an Samba ka meɗen ɗum ko e sous-préfecture Duguntunni on district Kokuma secteur Kourkoto Koto Samba eɗen salminamo salmina kadi Wuri Baylo wonanɗo en ɗon on kanko Wuri Baylo himo salmina hiɗen lando si tawini ko jamtu won toon salminen Souleymana kadi ɗon e Gambia hiɗen lando so tawni ko jamtu woni toon haray meɗen yaafini retardement on hiɗon andi leetugol ngol no ɓuri tultugol ngol ɓa haray toujours woɓɓe no woodi habbiɓe émission on ko machine ji woni en addude ko nde Allah accitiɗi o si tawi woni hewten hande noon retardement o waɗi seeɗa haray en salmini kaw Amadou jeeyaɓe o sous-préfecture Duguntunni kaynete ɗon secteur Barkeya ɗum koye miside Patagara wontirɓe ɗo e usine Bennatali salminen sonna maɓɓe kadi hiɓe maka ɓe Hajja Bari hara en salminiɓe hiɗen lando so tawni ko jamtu woni toon jooma futtiri welndi sa itti kooƴe ka maɓɓe ɗon Allah na andi a daway golla ha ka hedde 16h 17h hara a weelaka hakke ko futtirndi wondi e vitamine hara en salmini kamɓe Hajja Bari hiɗen lando so tawni ko jamtu woni toon salminen kaw Mouhamadou Yaya kadi kori ko ɓunnu juri kamɓe fof ko usine Bennatali ɗo woni ko ɓe woni hara en salminiɓe ɗen lando so tawni ko jamtu woni toon arten ka Bela Basin oɗo ko Basin woni ko o yeyata Basin gañilaji ɗin façon ji ɗin fof e ko fewnani wattu be wattu jamano on haray himo jogui ɗum ko leppi seeni hoy e paɗe kala fandiɗe haray Bela Basin hino jogui haray ko teddugal e moɗon kala faalaɗo no wawi yahude kaynete ɗon usine Bennatali sa yiidi e Bela Basin haray himo jogui ɗon Basin seeni hiɗen lando so tawni ko jamtu won toon salminen kadi Hawa ɗum ko sonna an hiɗen lando so tawni ko jamtu woniri ka o hikkitorɗon ɗum ko e jamñaƴo woni ka o woni secteur o nonni e Yam hara en salminiɓe Yam ɓen fop arten ka olofo sawa nangen def naka jammuji ñu ngi nuy ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa santé foo muntane ñu ngi lay ñaanal nga am jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm si réew bi yàlla na fi yàlla def jàmm ñu ngi nuy ku nekk sa tur ak sa santé maa ngi nuy sama benn mag bu ñuy wax Safiatou Camara si Casamance loolu si Ziguinchor maa ngi koy nuy di laajte ndax mu ngi si jàmm Safiatou Camara yaay Munaas la Munaas mu ngi fii si Jamñaajo Dugar Yam foofu lay sëy Munaas soxna su baax la yaayam mu ngi tudd Safiatou Camara boobu nag kooku sama mag la maa ngi koy nuy foofu si Ziguinchor di laajte ndax mu ngi si jàmm di laajte Moustapha Tine moom mooy baayu Safiatou Camara moom la tuddee sama mag bi maa ngi koy nuy di laajte ndax mu ngi si jàmm Moustapha Tine si foofu si Casamance maa ngi nuy sama maire bi ku ñuy wax Mati Faye foofu la dëkk si Yam ak Mbay Jonn foofu si Yam ak Idrissa comme ni ma leen ko wax entrepreneur maanaam maçon bu mag la koo xam ne liggéeyam dafa garanti te set wicc te am garanti buy liggéey moom day tey Idrissa Jonn maa ngi koy nuy foofu si Yam di laajte ndax mu ngi si jàmm jërëjëf comme ni ma leen ko baaxoo di def chaque mercredi mooy waxtaan bu ñuy def ñu ngi koy ñëw di ko tàmbali si Jama TV ñu ngi leen di jéggalu parce que tey moom dañoo xaw a retardé am mel ne rek yoon yi par yenn saa dañ ko bokk ak ay nit léegi nag su nekkee da nga départ da nga xaw a sori tuuti
embouteillage bi moo ñu xaw a jàpp si yoon bi moo tax mais nag bu soobee yàlla dinañu léegi dinañ def waxtaan buñ daan def. ñu ngi nuyu waa Grand Yoff Parcelles Assainies Guédiawaye ak waa Castor Aslem Colobane Gibraltar fii ba Santine fii ba Médina ñu ngi leen di nuy DJ Lamzo di nuy DJ Bella di nuy famille yëpp ak Misse Adrahimi président portal Souci Foli résidence à Dakar kooku mooy Adrahimi Diallo ñu ngi koy nuy fii si Colobane hiɗen hiwro Misse Adrahimi Diallo président portal Souci Foli résidence à Dakar aray en salminimo eɗen lando sani ko jam to wonte ngeen jéggal ma tuuti pollaay làkk parce que kii sama mbokk la koo xam ne dafa organiser 20 équipes ñuy def tournoi fii si Dakar chaque dimanche dañuy daje fële stade bu ñuy wax stade Yaakaar bu Grand Yoff président bi na mu ngi tudd Adrahimi Diallo ku nekk fii si Colobane ñu ngi koy nuy di laajte ndax mu ngi si jam moom ak jabaram yi awa haray joni hiɗen natande kadi yewtere nden par ce que hiɗon andi ko addi en kon hiɗe waɗude retardi kono yewtay awa haray ko sonnajo aden e modi mum wonduno kamɓe ɗiɗo ɓe wondiri no moƴƴiri sonnajo on ko wakkiliɗo kala ko o heɓi o adda ka modi makko par ce que modi makko ƴettumo tawi ala moyen no woniri noon o ala moyen ko noon debbo on kadi muññori debbo nde wonde sah yahaka maɓɓe yeeya dammo e adda jonna modi mum fiyo modi makko waɗa business fiwata wonirni modi makko kadi wakkilo sooda coñci yeeyita sooda paɗe yeeyita yahaka ko ɗooli woniri noon ha fuɗɗi tekkude seeɗa kono noon ko kanko e debbo on fof yanngodi ha jawdi ndin fuɗɗi tekkude ɓa neeɓi seeɗa gorko wi joni no faala wadde voyage yaha kañum kadi pottina seeɗa sottina takko ɓe ngumu ndara si tawi woni sotta ɗon andi voyage ko no wayi ko ya sottin seeɗa ndara si tawi woni a ɓeydoto o wi joni mo wadde voyage kanko gorko on o immi o yehi ɗe wawi tuwide leyɗe o woni toon dan duuɓi tati affaire on fuɗɗi sottude o fuɗɗi heɓude ɓa o heɓi himo acci sonnajo ɓawo o wi yo ar o artira lawol ngol o ari o soodi terrain o immini fondation o accidi ɓengu makko e golle hettiɗen o rutti kanko on gorko ɓawo ruttike kadi ka ɗaɓɓere wonoy ha neeɓi seeɗa kadi o woni ɗon dan duuɓi ɗiɗi o wi kadi himo ruttade o arta o rutti o arti tun hakkil makko woni e ƴettugol debbo ɗimmo ɓaaru sotti seeɗa mais noon debbo o wi o haalani debbo makko ara noon o inni he miɗo faala ƴettude debbo ɗimmo debbo makko on jaabi mi sikka o yii ka hawrani on o wi miɗo darde o wi he haray koko suɓete dey wona wonɗo o ƴettete woɓɓe ɓen si ari addante fitina woɓɓe ɓen si ari ko jonɗaɓe o ɓe yaway woɓɓe ɓen si ari wallidirtako woɓɓe ɓen si ari bonnete inde ka kawte kono noon koyon suɓu poroɗon yo allah hawrindin on e debbo moƴƴo par ce que o ƴettere ko darugol moƴƴa dey awa gorko o wi miɗo andi ɗo ka goɗɗo woni mi yahay mi dara on ɗon mi tefa kadi mo fippe ɓengu makko ha ɓengu makko hakke ko weltori ko no wayasi ko kañum woni tiggude hakke ko o weltori ɗum ɓe daaridi ɓe fof ha gorko wi ɗo hawrani ɗum oɗo himo tañƴini oɗo ɓe waway wondude o haalani ben makko immi waɗi kañum kadi ko moko ba waɗata ko yehi holloy mawɓe jewom wi he ɓiɗɗan on dey a riwi no faala ɓiɗɗo ma o haray noon ko ɗum woni koyɗe an ɗen baba jiwo wi ella fus ala ha so landike jiwo tawi sino yiɗi minen ɗum ɗon ella fus ala no anda kay ɓiɗɗo debbo ko goɗɗo wonɗan e ande si janɗi tu yehi ka goɗɗo eto tunne a nedi moƴƴiri fi ka yaari wo wawa wonde haray oɗo min tañƴinike min ne'imo ha fewno ɗo par ce que heɓini duuɓi sappo e jetati fewno ɗo mo ƴetto awa ɓe yewti ɓe fotodi e konngudi suka on ƴetti yoni o heɓi rewɓe ɗiɗo e nder ka o ƴetti ɗon noon fuɗɗi niɓɓutude seeɗa par ce que si tawi woni o naatidi e debbo on ka suudu mana hay hunde o gaynata
on debbo jombajjo makko si ɓe naati tun ka suudu hunde ko gaynta ala e debbo ɓandum fopp no ɗatude nek donc piiji makko ɗin kadi no ɗatude nekki no haniri hakkude gorko e debbo non o ala wawde mo waɗude fus piiji makko ɗin fof no ɗatude wa gulawol hara ko gulawol kadi sunnagol hay fus ala ko o ay ɗaɗi ɗin fopp ma yi o jiɓi ɗum ɗo ko honno woniri ɗo joni o jiɓike par ce que o ƴetti debbo ko ƴettiri debbo kon tawi o ala gaynde makko hay fus si o natti ñalande ka debbo ara noon ɗon hay fus on ɗon hetta ñalande mum nden no haniri noon fus ella waɗata ɗon on fus probléme ala o dogini ha ɗum ɗon tawi mapinimo so ari tukka jombajjo on hunde ko gaynta ala ɓandu no ɗatune nek a sikkata sa ko o gorko ɗon so hewti ɗon haray o ala gorko affaire no mayude affaire makko on tigi tigi on hino mayude o ala wawde hay fus foppuɗo ɗatude nek ɗum kaka debbo ɗimmo mo ƴetti tawi o mapike joni noon o fewti nene makko ɓano woodi goɗɗum ko suuɗatake o haalani ɓe inni he min miɗo joga nde jogande ɗo no nde ɗo no hulɓini simi yeehi ka debbo jombajjo mi wawata hay fus ko simi yeehi tun ka debbo ara noon ko ɗon mi hettata hoore am fo umi fanki e nder yewtere hakkude makko e nene makko wi hiɗa laaɓotiri e o ara noon o wi he hari de miɗen laaɓotiri kono andi debbo sa ƴetti ɗimmo ɗo niɓɓitanilan pelletti ɗo niɓɓitanilan o eti ha o ronki o tawi o ronku so yeehi ka debbo ara noon ɗon himo hettude forme makko on no haniri noon o jonta on ɗo ñalande nden no haniri noon kono so yeehi ka debbo ɗimmon tun no mayde makko mana hay fus ala ko gaynata ka debbo ɗimmon no mayde makko o maapi oni e nder mapande ɗon oni e ƴawa jolda ɗaɓɓugol lekkele looto waɗa piɓi haɓɓa fi tuyyo hettutu bagasiji makko ɗin no haniri noon o eti ha o ronki o tawi ala newade himo andidiri e suka gorejo makko harranimo ni o wi mbari mi heeɓi ko aninilan mi ari ɗo laabi ɗiɗi mi ƴetti debbo ɗimmo nandi noon ɗum ɗon hawranali ɓengu an par ce que min e makko hari meɗen naɓidi mi meeɗa yide changement e makko mi meeɗa yide mo changeadilan mi meeɗa sikkitade mo ko boni o ɓengu an arano on mbarinjo makko ɗon jaabi debbo andi mo goy tuma ƴettuɗa ɗimmo tanke ko goto joguiɗa andata jikku makko tuma ƴettuɗa ɗimmo andata jikku debbo sa ƴetti debbo ɗimmo tun o yaltinante jikkuji jeenayyi ɗi andano fes ko anduɗa e makko o ñande ƴettuɗa debbo ɗimmo o yaltinante jikkuji jeenayyi ɗi andano wata ɗaɓɓu ko majja o yiɗa sina o humima nder a wawana debbo on hay fus o haalani nene makko wi he a ardinayi hakkil tun a ardinayi hakkil kono ɗum ɗo jiiɓi en a wawana debbo mo ƴettuɗa on hay fus hay tun ka ara noon hetta forme ma on donc yewtereji ɗin fof woy wasi fewti debbo ara noon yewtereji ɗin fof ko ɗo woni ko ardi ɓa oron ko wawande oɗa hay fus ɗon joni kanko jiɓike ñande go tun o moni o wi an koko yangoduɗen fof koko naɓuduɗen fof a ndewonda ƴettay no dammi ka nene ma adda iyaya mi jogo mi gollitira enen ɗiɗo yurmodirɗen net te komi ƴettata debbo ɗimmo mi waynike ma an waɗami ko waɗɗami kon o wi kon ɗum mi waɗi on o wi ni mi wawana hunde debbo an o wi noon komi waɗi on ɗum onon hiɗo wawi ƴettude debbo wawanamo hay fus ƴetton fof toñomi yon komi waɗi ɓe poɗodiri e yewtere o wi ko a waɗi kay ko a waɗi ɗum ɓe poɗodiri e yewtere tun gorko bantimo kaw bantinomo tun debbo on séri e jooɗi ka mawɓe mum ɓen ɓe landi ko on ɗum o wi he o ƴettuɗo jombajjo o heeɓi ellan o fayi e hoore an komi joma jungo mi joma koyngal mi miija mi yaala mi wawata noon toñitade komi waɗi e komi waɗa debbo wi gasi jooɗi ɗon fanki bude haalali ay fus no ka galle mawɓe mum ɓen gorko wi acciti jaka ko a neɗɗo bonɗo wona neɗɗo moƴƴo jaka ko deƴƴutunoɗa ko ha mi ƴetta debbo ɗimmo an hiɗa wawi wiide ko an tun ka modima gorko no newnana ha e nayo an e bonki maki o yew haalani mawɓe o wi mi jonniti ɓe wi ko honɗum waɗi
gorko wi lande ɓiɗɗo mon on ko waɗi kon kanko mo andi. So waɗi hunde nden no laaɓiranimo noon ko noon laaɓirani taguɗo on, ko min o suuɗoto kono wata suuɗade taguɗo mo on. Mi waynike mole ha moƴƴi mi ƴetti debbo ɗimmo jaka o faalaka. Si o faalaka noon joni haray koyo daban ɓe inni he awa ardine hakkil, ɓe fof ɓe jiɓi. Debbo on wi gasi ella ala, jooɗi kama o mumɓen ton fanki bude ella fus ala. ɓawo jooɗi ka kama o makko ɓen, a andi hakkude couple wonduɓe yiɗidirɓe, hay si tawi ko sama kala on pottodira e tummo kala hakkil mum wona e oya, wona fi kay dewgal ƴettidirɓe. hay si tawi on haɓo ha hon ɗum tigide, a ugginoto tu weddoɗa, wula makko nange, hakkil ma yaha e makko. ko ɗum wasi yimɓe yiɗidiri ko jam tun hani hakkude maɓɓe, ko jam rek hani dogude hakkude yiɗidirɓe. saabu ɗum no sewi sewande nde andanɗa hoorema ko yiɗidirɓe ɓen tun andi nde. o wi o acciti oya jooɗike ka galle mawɓe mumɓen, o wondi joni e joom bajjo on ka nder galle nder ton. joom bajjo on ɓe wondi tun, affaire on iwi fes. tawi joni o watti hettude debbo on no o faalira noon, o jonitamo ñalande nde o faalira noon. o wi a yii oɗo yeehi tun, ɗum ɗo joni fuɗɗitike, ko ndo ɗum ɗo woniri. a yiile ko kanko wondi e mum, o ñangi kadi e haali tangol ɗon on gorejo makko wimi haalande no goy. debbo si tawi woni ko goto anda jikku makko, si a ƴettimo o yaltinante jikkuji jeenayyi ɗi andaɗo, ko min haalanma ɗum. a yii o yeehi tun, a watti famodirde e joom bajjo on. o arrani kadi ni nene makko wi awa joni noon ko honno mijorɗa on ɓeydi ɓiɓɓe ɗiɗo. o wi sina mi accitaymo mi ƴetta ɓiɓɓe ɓe mi artira ka nder galle ɗo. nene makko wi he yewtudu e makko ko debbo ma arano. o ittayno dammi ka mawɓe makko ton, o yeyta ƴetta mbuɗɗi o jonnama. eɓɓan de wata ceytane waddu e yewtude e makko, si ko kanko waɗi ɓa Allah waɗi a accitimo o yeehi tun iwi yewtude e makko kadi, par ce que so ari tun fuɗɗitike anda haray ko non woniri. gorko yehiti ka mawɓe ɓen wi dal tigi tigi on miɗo arani kadi ɓengu an, miɗo yaafini komi wino mi acciti kon, kono hakkilan dogiti e makko nde wonde waɗilan bononda muusuɗo ƴettugol debbo ha para o yaha o dabalan. min mi sikkano ɗum hakkude amen. ɓe wi jarahi ɗon sifo, so wi on arani ɓengu mon arane ɓengu mon. o wi awa mi aranimo ka lawol o inni accu ko wonɗa waɗude kon, wata wirtan, wata mi ƴettu debbo yahanami karamo ko hara mi wana debbo hay fus. o wi debbo on jaabi allahu akbar, ya Allah ya laaɓal hakkude men, miɗo tori yo Allah o laɓɓin hakkude meɗen, sabu ko ƴettidirɗen kon, sabu ko Allah okki en ɓe ɓiɓɓe ɗo ɗiɗo kon. afo on ko gorko hikkiɗo ɗon ko ɓiɗɗo debbo. ya Allah ya laaɓal ɗum ɗo ko torotomi ko ya Allah ya laaɓal hakkude meɗen, mi wata feƴƴude ɗon. fewn ɗo komi wondi e bonondaji ɗin ɗi fof majji, min o mi wawata feƴƴude ɗon yehen. ɓe arti ka nder galle balɗe ɗiɗi balɗe tati, o natti ñalande ka joom bajjo on tun kadi affaire o maayi makko, tawi fus ko wawi ala. tawi on tuma o ma pike, o haali haalanteɓe lanni, o tawi joni ko deƴƴugol fewta kadi debbo arano on, yo debbo arano on accu koni wadde kon. si debbo arano on accali ɗum ɗo moƴƴa. ñande goo o debbo arano, debbo ɗimmo on kay, debbo ɗimmo waynino yahude ka mawɓe muɗum ɓen. o yehi ka mawɓe makko ɓen, o wi o waɗay ton balɗe tati. e nder ɗen balɗe tati ɗon fof himo eɓɓani ñalande makko nden hara o arti, kono noon oya no wondi e debbo mum arano on ka galle no maapi ton. ɓawo yehi ka galle mawɓe makko ɓen, ɗum ko debbo sakkitaɗo ƴettedo, mana debbo toso kon. o yehi ka galle mawɓe makko ɓen, o yehi mo gundoda e nene makko. nene makko wi'i debbo timmay debbo si wawa tabutude e dewgal, sina ɗum a wawata wonde.
debbo kadi heɓay pilanji lugguɗi ɗi gorko wawatama famande. O wi'i ɗo ko jogitiɗa ko jogo ha satta king, goɗɗo wawatama sikkude ay fus. Si a hewti tun ka makko ton, ƴettu ko woni kon ukka ka nder londe ka o yarata ɗon, sa ukki nde wotere ƴetta haɓɓitoɗa. Goɗɗo wawata wiide ittu ko woni ka bobi ma kon hiɗa waɗi gali, ɗum wawata marsude. E jaka on debbo kaw mum no nanda ko ɓe woni yewtude kon, kaw makko nani andi jaka o bononda fof ko baɗirawo makko o wondi e bononda on e nene mum, tippude kadi e nene mum. E jaka o gorko ko woni waɗude fof ko debbo makko ɗimmon tigi tigi woni ko wondi e probléme o. Kaw makko fanki bude ari sondi o gorko, o wii kaw e miɗo ari ka mon ko jawwa natana. Goɗɗo sa yii gonga moƴƴinowo moƴƴin, hay si tawi ko fenande moƴƴinande ɗa wawi fenude moƴƴina. Nde fenande ɗo mi fenay mi moƴƴina, mi yewta kadi gonga. Hiɗon andi façon donc danka o ala ko waddaka ɗo ko ƴettuɗon o baɗirawo an. Baɗirawo an on ko kanko e nene makko waɗidi dabare ha pari, ko si o hewti himo ukkude goɗɗum ka londe ka yaraton ɗon, o sorta o haɓɓito ka boɓi hunde o wawanamo. Ɗum ko ñakkingol debbo arano on noon. Miɗo tori on noon yo accute hakkil, ko gorko marɗo hakkilo fanki bude. Ñande baltati ɗen timmata debbo toso kon ari, o accite hakkilo fanki bude, o walinkini, o famini mo ɗani. Debbo on ari tun ukki affaire on ka londe, gorko no hucci. Ka ukkuno ka londe, gorko on daari mo tawi juɗɗen ɓuuɓi fanki bude. Debbo on fanki bude yaari ka hurgo haɓɓiti, no habbi ñalande mum nden kikiɗe. Ka wonno ha tataɓal jemma, gorko on suti mo tawi affaire on ɗaati nekke. Joni o debbo ɗimmo ko eɓɓi pelletti ɓa ari kañum ñakkinayi arana on. O ñakkinimo le ha o accitama, o ñakkinimo kadi ha o arti, kono mo continue toujours fiyo defete o waɗu. Anda Allah wallay bono ha walla kadi joom beyi, andata e secret nen feeñi. Kaw haɓɓitino ɗum ɗon, gorko o wi'i acci ha tataɓal jemma, sutimo tun ɗaati nekki, wi ene an mi hoolaki bagoy. O kelliki san kon ɗum woni on hoolaki lan, hiɗon andani hoore mon o mo adduɗon ka nder galle ga ko neɗɗo waɗo dabare, ko neɗɗo bonɗo, o ɗaatino. O wi hey, a sonkigoy. Goɗɗo si ala e gonga ko ni goye sonkirta, ko woni ka boy ma ko ñakkuto heña iwa, yawa seeɗa noon. Ñakkutu iwa ngol garnol ngo waɗɗa ɗon, ittingol tawi kayirawo makko on tindimo ha moƴƴi, o taƴigol ngo wi kutto weddi to. On tuma o hettimo, o jonitimo ñalande makko, o wi an ko ni ɗaɓɓirta baata, koya ƴettu ko alana wonana ko Allah yiɗa yarlaki, haɓɓitoɗa yomi sikku ko debbo ara noon. An yiɗa wawi toñude debbo an tañƴinoɗa heɓay ɗo ko kelli. Si a waɗino ha mi acciti o andaki, an tigi a halkayno ɗo ɓiɓɓe ma ɓen, saabu sikkugol ko yomi batoma. Buyno waɗira ni ka nder galleji ko kar han feñirta. Si wona Allah feññini, sikkete ɗon ko oɗa sikka tawa wona, hayso o ɗaɓɓi yeddoɓe a wawatamo hoolade, par ce que ko innata ko debbo arano woni ko dabimo sabu sina. An ko ni batorteɗa, an ko ɗum ɗo woni golle ma, an koya tippodu e biro ma fi ara janfoɗami ka galle ga, min komi ƴettirma koye wallidir. Wona ya waɗan sifa ɗiɗo. Allah waɗi noon ɓe jiidodali, o wi'i mi jonnitima gilawa hande hotu ka mawɓe maɓe, an a wawata wonde ɓengu am. Mi innali goɗɗo go kono min on e wawata wondude, sabu sina ɗum a junjay poson e an wawata ko andade. Si wona Allah feññini ɗo o ka feeñi ɗon, min miɗo andi ka feeñi ɗon. Si wonano o sabu ɗo mi lancayno ka an, ta ko min tigi lanci ka an, tawa ko an tigi woni sombo mum jamfa. Min mi ƴettiralimo sabu ɗum, min komi ƴettirma koye wallidir. O ari nden ñande o accitimo fes, o noddi debbo ara noon, o waali o tuubi, o inni mi hanama tubante kono mi toñima toñe jane, kono noon min kadi mi jamfa. Ko yiyata no waɗa ɗo fo e jaka ko debbo ɗimmo momi sakkiti ƴettude on, haɓɓiti goɗɗum fiyo tuuba amba may wona ko a waɗi. Debbo wi iskin, o wi debbo on hakke ko moƴƴi kon, o wi yo Allah sange mo.
jikku ngo jogi ngon ko jikku bongo kono min tigi mi tori yo Allah change mo debbo wi artiremo no way ka o change o wi mukko on ɗon mi yondinike mo mi yiɗa heɓudude on ɗon e ɓiɗɗo arta waɗoya goɗɗo goo kadi junubu ɓa Allah faabi kelan ha ka on ɗo min ɓeynidali mi wondi ɗo ko ɓuri hitande yo Allah naɓumo mi yaafike mo fes o gorko ɗo ko ni woniri ko accitiri ɓengu makko o accitiri mo kadi dalin par ce que sina ɗum o lancay ka makko yo debbo ƴette kañum tigi haɓɓito fiwata modi mum hewtu ɗum ñakkingol sina mum awa kinnappugol ngol wona ka mbuuɗi tunde ɗon andi goɗɗo no yewte ɗo ha kinnappama naɓama million ji walla naɓama dongal paɗe walla naɓanama coñci walla inna no naɓdema leyɗe suuɗoma ɗaɓɓita ha ronka walla inna yeeyay otoje ƴetta jonna coggu feccere muta fes awa haray kinnappugol ngol wona ɗon tu woniri nani no e cende ɗen de fof majje ɗon andi orange ɓe nodday woɓɓe nodday tappale no hiɓe andani technologie ɓenna orange hino mari anniversaire hiɗa gañiɗo ha saba naggam mbuuɗi hiɗa mari connexion ko yata e lebbi ɗiɗi a yoɓata hay fus tawa foppu ko tappale wona gonga tappale ɗe no nandita e gonga kono wona gonga tappale ko tappale tuwata wonde si e feeñi haray jamankoyo accuto hakkil e ka wondi galji kinnappugol ngol wona ka mbuuɗi tun par ce que oɗo o kinnappu modi makko o fi ñakkingol debbo arano yo woni ko debbo arano on waɗimo dabare mais Allah ngo ga sakkoɗani laɓɓini conséquence on helti e hoore makko ko anniyanino oɗa kon par ce que koye oɗa accite o heddo ka galle ton kanko accita o yeehi o yaade jikku makko aray mo be koyo watta yila sa wondi e neɗɗo a dartinotomo woɓɓe no mari hakkil sayi no ɓuri mo wona sayi hakkil kono noon ko hakkil mo wona sayi o wondi fiira e barke sayi no mari hakkil kono hakkil kin ala barke andite jooɗoɗa goɗɗo fanka bude ara sorta mbuuɗi ka jiifama ara ñento ƴettama téléphone o woɓɓe ko ni waɗirta ko tuba an mbembitiɗa jiifaji e téléphone o yeehi ko honto hakkil ɓurata ɗum kono ko hakkil ki nafata si ɓe annike bonde kadi ko noon ɓe bonnirta neɗɗo be neɗɗo si a andama waɗu attention e makko wata wiiditanmo hoorema wata ɓannutu neɗɗo mo a anda few takkoma woɓɓe ɓen no wakkilima molde ɗo duuɓi ñande ɓe jekkima wo nden ñande kala gañoma ka woni jalete giɗoma fo mapo an tigi mapoɗa ninsa hara boni ninse ko tuma boni tun si ɗewitira ɓawo yo allahu dandu en bone sayi yo allahu dandu en bone bomɓe ɓe yo allahu dandu en debbo bonɗo e nder galle dandida en kadi e ɓiɓɓe julɓen fof haray ngol talo ɗo kadi ko ni ngo yaari ko moƴƴi kon fof hiɗen tori yo allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo allah lanɗo pottinan en kala ko boni on jarama hiɗen artude kadi ka version olof ɓaɓen ɗon kadi hino jentiti magi ñewat si olof bi moy lima ɗon expliqué léegi mana nettali léegi si pël bi ma ñëwaat tout si olof pour gars yi may seetaan xam lan laay wax dafa am ñoo xam ne ñaari couple lañu couple yi dañoo déggoo waa ji dafa amu woon dara xoslumaan la maanaam kuy taqale la jóg di daanu ba mu takkee jabar si boppam da doon dem seen kër am njur yum fa andi jox jëkkër ji jaay pour mun a def business jënd di jaayaat jënd yëre di jaayaat jënd dàll di jaayaat xam nga rek soo buggee sa jëkkër da nga koy dimbali comme que famille ku jigéen ki moo xaw a tane ku góor ki day dem chaque fois si yaay ji ñëw andil ko jëkkër ji noonu la débrouiller ba jékki-jékki rek commencé jóg maanaam affaire yi tane xam nga ne aduna noonu la demee da ngay jóg di daan da ngay jékki-jékki rek affaire yi tane nga ne alhamdulillah mu jékki-jékki rek proposé ndaw si daf bëgg a tukki ndaw si ne ko amul benn problème maanaam aaw bi ndaw si ne ko amul benn problème yokkute kay lu baax la mu jékki-jékki rek tukki maanaam dem bitim réew dem di uti mu taqale ba xam ba am asu tuuti pendant 3 ans mu ne xaaral mu ñibbisi ba mu ñibbisee dafa jënd terrain tabax ba mu tabaxee mu bàyyi kër gi ak ndaw si mu dellu siwaat maanaam aw bi la bàyyi kër gi mu dellu siwaat ba mu demee toogaat 2 ans mu jékki-jékki rek ñibbisiwaat ci dëkk bi ba mu ñibbisiwaatee xelam nekkaat si takk deuxième femme
mais nag lépp lu muy def day yëgal aaw bi mu ne instant yi dem bëgg a takk jabar deuxième femme. aaw bi lan la ko tontu seetal famille bu baax ñoo xam ne ñi baax lañu ñi yaru ñi la mun a muñal. jigéen dañ koy tànn doo jékki-jékki rek takk jabar da ngay xool bu baax parce que bu ñëwee bu ko yàlla dogalee ku lay jural doom la loolu nit bu ne ñaan na ko yàlla man mii sama bopp xam naa ne aaw laa mais bu nekkee sama sago am ku may jàppale ci kër gi fekk ci yow la jóge sa jabar lay doon mais nag na nga xoolaat bu baax ki ngay takk. waa ji ne ko amul benn problème am na benn femme bu ma gis kooku yaakaar ne kooku dinañ mun a ne mu ne amul benn problème mu dem yëgal ko papam dem si famille si ku jigéen ki mu yóbbu fa kàddu bi ne ko man de sama doom ji dafa gis sa doom bi nee na daf ko bëgg a denc soxla daf ko bëgg a takk. ku góor ki ne ko bépp jigéen loolu lay xaar bu la yàlla mayee doom bu jigéen xamal ne si loxo jàmbur lay mujj fexeel tuur na yar ko yar bu baax bi fu mu munta dem dina fa mun a ne yar bi moo koy permettre yenn yi du ko mun a def parce que nit bu amee yar rek yenn yi du ko mun a def parce que day xalaat yar bi rek moo koy teg si yoon bu baax bi. mu ne amul problème ñoom ñaar ñu waxtaan si juboo ñu jàpp bis ñu takk sëy bi ñu muur femme bi andil ko jëkkëram bañ ko muuree andi premier bés ba ñuy dugg si néeg pour mu xam kii jabaram la jour boobu dafa war a sëy ak moom bañ duggee si néeg bi mënatul dara bagage yëpp dee mënatul dara mu nekk fa 2 jours mënalu ndaw si dara xelam xaw a jaaxle tuuti lii lan moo ko waral mais nag fekkee day xalaat ñaari bis yi mu war a jox aaw bi ba mu fa demee affaire bi moom nice foofu moom bagage yi day nekk normal kooku moom dina mën a am ñaari fanam nu mu ko waree mu demaat ci ñaareel bi rek affaire yi dee bagage yi dootul mun dara mu ne na lii jaaxle na mu dem wax ko benn xaritam xarit bi ne ko tànke benn soxna nga am xamoo jikko jigéen saay boo ko takkalee wujju dina la woon juróom-ñeenti yoo xam ne jikko yoo xamul la jigéen moo demee noonu bugguñu wujju ñoom bu ñu sañoon ñoom rek la ku góor ki xol bi xaw a yëg tuuti rek mu commencé di mer mu demaat ci yaayam mu expliqué yaay ji cas bi parce que am na loo xam ne tamit doo ko mën a nëbb su demee ci ñaareel bi mënul dara su demee ci aw bi affaire bi nekkee normal yaayam ne ko danga ciy bàyyi sa xel rek parce que daal dafa am lu tax am na daal am na lu xew xaw ma na fan la xewee mais am na lu xew mu jékki-jékki rek retourné waat ci ndaw si mer xol bi xaw a jóg mu yow nekkuloo nit ku baax kooku aw bi la ko wax soo nekkoon nit ku baax duma la tàggu ne maa ngi takk ñaare nga jékki-jékki rek bàyyi ba ma takk ñaare nga dem liggéey ma ndaw si ne ko astafurlah xolaatal bu baax li ngay wax man ma liggéey la pour lan moo tax jigéen moo tax ma lay liggéey te yàlla dafa ne góor bu ne su nekkee mun nga yow war nga yore ñeent man ba may ñëw si yow xam naa ne moom góor boo xam ne war na am ñeenti jabar laay seyal man dama sóoraale loolu yow ba nga may wax da ngay takk jabar lan laa la wax xoolal ci famille bu baax da nga gis ma changé kanam ku góor ki xaw a xalaat tuuti rek mais xol bi day laaj si lu ko moromam bi wax parce que nee na ko jigéen boo ko takkalee ñaare dina la génnee juróom-ñeenti jikko yoo xam ne xamuloo ko mu mer mu demaat wax ko yaayam ne ko defal ndànk mu retourné waat rek ci aw bi saay bu demee ci ñaareel bi du mun dara bagage yëpp day dee su demee ci aw bi bagage yi nekk normal mu jékki-jékki rek mer ne ko yow nekkaloo nit ku baax kële tamit gis boppam xaw ko tontu ne ko yow yaay kan waaye yow kon loo may defati loo bëgga man maa waay yow da nga yaakaar ne li am man maa ko def yow da nga yaakaar li am man maa ko def ñoom ñaar ñu xaw a coo xol yi jóg rek
ku góor ki mbéj ku jigéen ki ne ko sax à partir de aujourd'hui fase naa la. ndaw si buubu ay bagaasam dem këram toog ba mu buubu ay bagaasam dem si kër yaayam toog bañ leen laajee ndaw si dafa ne dafa am benn ñaareel bu mu takk léegi na saay bu ñëwee si man day sey ak man normal saay bu demee si kële du mun dara moom nee na loolu man maa ko def mais nag yàlla nañ yàlla àtte man loolu rek laa mën a wax yàlla nañ yàlla àtte ku góor ki jékki-jékki rek dem ba si famille ndaw si nekk may naa ko baatam na fa toog ki daf bëgg a tas sama kër am nañu ñaari doom suñu taaw bi góor la ki si topp jigéen la may naa ko baatam na dem yoonam parce que kii sinon day tas sama kër léegi bu ñu toogee ay quelque fan ndaw si ñibbi na kër yaayam maanaam awo bi mu retourné waat si ñaareel bi affaire bi nekkaat normal mu sëy ak moom normal ba mu sëy ak moom normal lu yàgg daw na lu yàgg ñaareel bi tàggu ne mu ngi dem kër yaayam kale ne ko amul problème mun nga dem seet sa yaay nekk fa pendant ñetti fan après nga ñibbisi mu ñibbi kër yaayam ba mu demee kër yaayam am na benn nijaayam rakku yaayam boo xam ne mu ngi ci kër gi xam nga jigéen ñi léeg-léeg dañuy bu ñu weetoo dañuy wax rek bu ñu weetoo dañuy wax rek du ñu am frein dañuy wax rek léegi bañ nekkee di wax ndekete nijaay bi mu ngi koy déglu mu ngi déglu lu jarbaatam di wax ak magam bu jigéen bi ak magam bu jigéen bi léegi na magam bu jigéen bi dafa ne doom ji jigéen day mot jigéen sinon doo mun a sax sa biir kër jigéen day doon aaw buur këram feem yëpp da nga koy mën xam-xam soriwul dafa làkku rek boo ko seetee rek gis ko téere bi ma la jox pour nga takk téye ko ba mu dëgër loolu rek si kaw si kanam rek nga jëm affaire bi nii nga koy doxalee saay boo ko takkee soo demee su nekkee aw bi mu ngi fa du la munal dara boobaa day mel ni aw bi moo ko def loolu feem la parce que du mus a xam ne yow yaa ko def léegi na lan laa lay xelal téere bi nga takk doon soo ndemee kër ga da nga koy dugal si biir ndaal bi soo ko dugalee si ndaal bi rek nga génnee ko takk tëdd ak moom su nekkee kële mu ngi fa rek munalu ko dara kële dëgge wax ji nijaay ji xam na ne jarbaatam si erreur la ne magam bu jigéen bi si erreur la ne mu jékki-jékki rek waaxu ñëw ba si ku góor ki takk jarbaatam mu ne dama ñëw ba si yow benn soxla dafa am wax boo xam ne dafa am fen buy defar am na dëgg boo xam ne buy defar am na dëgg bu nekkee day yàq bu ko wax fen bu nee day defar wax ko sama jarbaat bi moo def erreur bi yëpp si kër gi ku góor ki ne ko ah bon mu ne ko moo def ki lépp ci kër gi maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak bàyyi kër ga laa jógee nii fa laa leen bàyyi mais dama lay tegtal dafa am benn affaire bu ma dégg muy wax yaayam daf ko ne lu muy takk si ndigili na ko tekki dugal ko si ndaal bi takkaat si ndigili boo leen tëdd doo ko munal dara loolu day mel ni aw bi moo ko def te moom mii moo ko def lépp ci moom la ku góor ki ne ko jërëjëf ndiyaay bi ñibbi léegi mu xaar ba ñaareel bi ñibbi si mu ne na day bàyyi xel si loolu ndaw si ñëw rek jubali si ndaal bi kële tëdd mel ni ku ko gisul mais mu ngi koy xeelu mu dugal ko si ndaal bi rek takkaal si ndigg bi parce que xam na ne kële ñëw na si kër gi xam na ne aw bi ñibbisi na parce que dem nañu arrangé ba mu ñibbisi ñëwaat na fekkaat na ko si kër gi parce que ku góor ki dem na ba regret récupérer ko andi ko si kër gi léegi ba mu ko takkee si ndigg li mu dem si kër aaw bi nekk fa 2 jours mu foofu affaire yi dox normal ba mu ñëwee si aaw bi si ñaareel bi rek affaire bi deewaat ku góor ki ne ko li nga takk sa ndigg génnee ko tekki ko nga sànni na le erreur bi yëpp si yow la yow yéeféer bu mag nga li am ci kër gi yëpp yow yaa ko def yow lan moo tax nga takk lii pour accuser aaw bi la mu mel ni aaw bi moo la liggéey ndekete lépp say feem la yaa ak sa yaaye léegi nag lan mooy problème bi may naa la sa baat demal sa yoon dootoo fi nekkati
aw bi ne ko déet négocier la mu ne du ma négocier ak kii xam nga kan la ñuy négocier nit ku baax mais kii su ma juralee ay doom yi jël jikkam fan la ñu jëm balaa caaj kay koog ko seenaa ak moom at amuñu doom alhamdulilah yàlla daf ma bëgg yow na dinaa la sukkal dinaa la raamal dinaa la baalu ak yàlla na ma jéggal parce que lépp yow laa ko tooñoon ndekete yëgoo tiinuloo lépp si ñaareel bi la moo tax ma teg ci gis nga li ñuy wax trian nekkul ci xaalis rek wala si détourné la oto wala nga ne da ngay tukki mu jël sa xaalis di ko lekk wala nga ne da ngay dem si gaal mu jël xaalis bi di ko lekk wala nga waxante benn affaire mu wor la trian bi nekkul si lool rek même ba ci biir kër yi di nga gis nit koo xam ne mooy def li muy def ba pare di ko accuser ñeneen looloo gën a bon parce que loolu yàllaa feeñal mbir bi parce que ndaw si ku jub la dafa ne yàlla nañu yàlla atte kenn xalaatoon na jigéen dina def loolu di nga jël loo xam ne sa jëkkër dul mun yegg si yow nga jubli si pour accuser aw bi xam nga loolu kenn du ko xalaat mais nag comme que yàlla feeñal na ko xam nañ ne ñaareel bi moo def njaaxum bi yépp loolu yépp pour jëkkër ji dal ci kaw aw bi dàq ko mu génn kër gi moom mu toog du nii ngay bëggee sa jëkkër soo bëggee sa jëkkër da nga koy respecté di topp ci ginnaawam di déglu ay ndigam di ko dëggal di ko muñal di ko jàppal ci côté yépp mais doo jékki-jékki ne dem def loo xam ne baaxul ay njawarkat yi dem takkal la loo xam ne baaxul pour rek accuser ci sa aw bi nit ñi nañu moytu côté yépp la ñuy tiriyaane côté yépp la ñuy def njuuj njaaj dafa bari façon yal nañ ci yàlla musal nit koo xamul na nga def attention ci moom koo xam ne xamuloo ko mu ngi ñëw ci yow di lay ree ay bëñ di lay wax yu neex xamal ne dafa am lu mu lal ci suuf yoo xam ne xamuloo ko na nga ko moytu na nga def baaraas seen diggante bu ko wax sa secret bu mu la jege na nga def ay tension nit koo xamul daal bàyyi ko xel am na ñoo xam ne tam mun nañ la jege fekke du dara mais yi ci ëpp yi day am lu tax te lu tax boobu bés bu feeñee rek xamal ne erreur mu ngi ci biir li ne ci biir xol moo garaaw nit ñi fu ñuy jaar pour lor doomu aadama moo garaaw parce que seytaane dafa bëri lool yal nañ ci yàlla musal lépp bi tamit nii la demee lépp lu baax ñu ngi ñaan yal nañ ko yàlla defal lépp lu bon ñu ngi ñaan yàlla yal nañ ko yàlla teggeel jërëjëf ba beneen alaat ba aussi jërëjëf ñu ngi jéggalu ci retardement bi